English singani tara taret satkhibaka loina na English singani tara nipan lakpada Governor Chief Minister Luchingma Singh amadi tongan tongan CSO Singna miyamda anoba chahi gi yai proposal inarakni Chief Minister N Birena miyoi nifu mathoida lupa lak yankai mari helagi loan yenthokre loan singna matam chana loan singatagi hainagi thamna naba appeal tawrakni Miyam di ayah bayawdana framework agreement to waroisin purak labadi achawa yong thorak pada center dan tai ketingguda bani haina CSO Luchingma Singna Prime Minister da section wa thamlam le Jaliarong thuruk ki lorok matung ki kumai gangai lining lai sol sanadi amadi harau tayam magaloinana ngasida ki haukre Amasung anoba India ra santi leiba kanglu ki khena ba thamdaba nungsi na bi pandam thamli haina Prime Minister Narendra Modi na hairi Ma'am kurumjari English singani tarataret ki Impact News ki aroiba prime time news bulletin asida taram no okjari loinana pungza sipabugi maroiba pau sing miyam da pijari Anok busahina lakpada Manipuri Governor Dr. Nazma Haptulana lamdamasig miyamda yai proposal pirakli English singani tara nipanda khong hek thangjin baga amaga khusam naduna chawkhot pa Manipur ma seminar se hana governor gi proposal da hairi anok busahia sina mipum khudimakta sanbi ba oirasanu hana governor na proposal lakli Anoba sahin lakpada Chief Minister N Birena lamdamasda puna khunda miner bamiyam pumnamakta yai proposal pirakli anoba lengak lakpadagi sing tamani gi marakta lainarakliba amma toibigi wakhalola se anoba sayesina lakpada miyamna amuka yana chesinaba Chesin Purakani Habigi Tazabasu Tamlakli, Nasi, Chief Minister Secretariat Pangtokpa, Paumisinga Unaba, the Chief Minister and Olangasina, Maru Hulakba, Tamapan Mafung Farquasida, Furumaselgi Marakta, Nungsisana Purapangamba, Quaidi, Nungaiba Madi, Makatanasu, Amatoyu, Wakalol Puranaba, Lengana Adumak, Hotna Kigan, have wafum Pongdoraki. Subnagi tham mapan na sada hiram kaya da ano bulenga kasi na chakot kong thang kaya paikat pangam kre matam kaya gi mamang dagi national highway singda tatana economic blockade taubana miyam na chaw na saitheng piram labasu ngasidi awab leitre Churachandpur gi irang da laikhidraba mioi mapan gi asai baksang sahi ani rom hena lawdana leiramba dusu yasinaba purak ngam khiba asi lainga asi gi khwaide gi mai pak pa khong thang ni laiba asi gi prime minister na miyam gi damak hawdo ki scheme kaya status da implement tawduna miyam gi yaiphan na ba thausil kaya lokhalakli tha khuding tang tara manga da miyam gi numida badi tang tara da Singi leader sing unabgi numit aniasina miyam na thengnarib awaba kya mit nakung yong na khang mangamle anu bachahi January amadagi Manipur State Transport ki gari Sandel district ta sen bahoragani laibaga singa South East Asia ki laibak singa phawdo phawjin tawnabada more khakna tana Behang asisu second corridor ohen nabgi pandam da singatagi Behang fawgi kilometer kunipan sang balambi national highway ki thakta on khatna na process loire anu bachahi January tang ama dagi hauna gazette order thoktuna vigilance commission bu police station oina exercise tawtuna anti corruption cell gi mapangal hena kan khatna na ba honargani status gi mafam khudingmak mai fangana na bachang silapa khongthang ge saruka moina khul saum hena mai pire awap khun yankhai taret asisu athubu matam loisin na ba hona gadori anoba sahi English ngani tara nepan gi March form gi manungda open defecation free oiba state oina na ba honari capital project sab loisin na lairiba secretariat March form the loisin lagani ukhul gi siroi chingda nangna leiba kangkhui cave semgana na lupa lag Satre Yankai Langol Singda Infal View Tower Semna Bigidamak Lupa Crore Taramanga Amade Tamenglongda Water Supply Scheme Paikatna Bigidamak Lupa Crore Kuntra Mapan sanction Lakle Atu Matam the Tabak Paikatna Ba Hotnaragani Fongdoki
लोइनना अनौब सही इंग्लिश सिंगनी तरानिपान की मार्च तरा मंगादा सही अमा मफुंग फागदोरिबा लेंगाग असिना सही अमगी मनुंगदा तौखिबा डेवलपमेंट वर्क अमदे मतुंग तौगदब थबक थौरमसिंग सुगाइना यावबा बुकलेट अमा अथुबदा फोंगलगने मणिपुर की चिंगतम अनिमक थोंग मानना चाखलननबा मदे नुंगसी चानन अमत ओइबगी वाखलो लाकनबगी लेंगाग असिना होनरिबा असिदा मियामना मतेंग पांगबिउ हाइना महाकना मखा तारदुना मियामदा तक्सिलकी strike natai sadaba mibu wahanba mibu waningai weba thokat ningai weba makhal amatagi nataba mihat mi pun to widana ban blockade to widana support to wirakanda lusing bire be sarkar se makhatana lakadar be sahi dasu sumaina problem laiba grievances laiba pen deba laiba punimak to ekoi punna phaminarga wari sarakanda sarkar na ngambane sini ngamdabane sini do khanarga wari sanarga sasi ana ban free weba blockade free weba मिहार मिपुन लेटबा पीसिंग द सथबा क्राइम एकोई मटिक साब एक्शन लोगनी हाइबगी गवर्नमेंट पी की बदो कोई तब गोइना ओले सिदरनते एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल एनी काइंड ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज गवर्नमेंट जिन मदुमदी कंप्रोमाइज तरोय स्ट्राइक मौद मिनिस्टर की फम पूरी बताउनाउजम श्याम कुमार नसु लमदमसिक मियाम द याफे पाउजल पिरकली अनोब सहियसिन लाकपगा लमदमसिक मियामना अफब गवर्नेंस अमगी मखादा कांगलु मसेल नुंगसिनबा खेनबा लैतबा फिबम अमा उब फंगलिबा से लैंगागा सिगे चौ माइ पाकप अमनि हाना मिनिस्टर न पाउजलकली खुंद्राकम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए टीएस लोकेश्वर अमदे नाउरिया पाखंग लाक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए सोइबम सुभाष चंद्र नसु साउखट पमदि नुंगाइब मणिपुर म पुरक ओइरसन हाइना लमदम सिग मियाम द अनौब सही की याइफ पाउजल पिरकली अनौब सही लिसिंगनी तरागनी पान से लाकपदा मणिपुर द जात की खेनब लैतबा कानून खेनब लैतबा धर्म खेनब लैतबा इंग तप्पा शांति लैबा अमगबु नुसिनबा हेन साउखटपा अफबलोमदा मांग उसिंदुना अमदी मणिपुर की जगोई इसई साना खोनाबा नाट की मयाम से मालेम की सानबुंग कयादा मालेम की प्लेटफॉर्म कयादा कोई के चौ फिदा अमा थमदुना मणिपुर जाति सिंगी असौ माई पुरकपा सही मोरसनु हेन चखटपा सही मोरसनु हाइदना मणिपुर की प्रजा खुदिमक्ता आइगी साइडगी नुंगसीबा अमदी हराउबा अमदी इकाई खुनमोलना सिंग ट्राइपा लापदा मयाम पुन याफे पाउसित बिजरे पुनमक्से नुंगसी चानना हिंगमिनबसिना ख्वाइदगी चाखटपा स्टेट अमा हाइबदो ओइगदोरबनी मरमदुना चाखोखंथांग लंबीदा लांगनबगदमक अखोय पुनमक इसा इसागी नुंगानदब इसा इसागी पेनदब खरा खरा थादोकमिनरगा लैबाक सिगिदम खलगा तुंगी मिरोलगिदम खलगा अखोय पुनमकना नुंगसी चानना हिंगिनरसी अनोब चही लाकपा 2018 सि लाकपासिना नुंगाइबा याइफबा जाति पुनमकता ओरसनु सोलिसिंगनी ग सुमना तारानिपान लाकपसिदा मणिपुर प्रजासिंग फमदा नुंगाइ याइफबा पाउजेल में पिजरी चिंगदम नुंगसिनबगी मरी एदु चलिबा चही 2018 लाकपसिदा पुरप ओइरसनु चौकट थौरांग पुनमक अनौब चहीने लाकपसिदा अखोय चिंगदम थोंग मानना चौकटनबगी लंबी एदु अनौब चहीने पुरप ओइरसनु इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्रेड यूनियन कांग्रेस मणिपुर ब्रांच ना स्टेटस की असिगे सिनमी पुमनमकी मफमदा अनौब चहीना लाकपदा याइफ पाउजल पिरकली सिनमी पुमनमना अनौब मणिपुर म ओइननब पुन्ना होनमिनसे हाइनसु पाउजल असिना मखा तारकली अनौब सही कुमजा लिसिंग अनि तरानिपान लाकपदा लमदम से तंगदु लैताब खुनायम ओइननब लनाई लूप सिंगी लुचिंग सिंगनसु याइफ पाउजल पिनरकली 2018 लापसिदा मणिपुर मियामदा यामना नुंगाइबा कोई पुक्चेल खोजेल तिनबा इंग तंपा अदुगुंबा लैबाक अमा पुरकनबा कोई होनमिनसी कोई मांगदा तारिबा इशूसिंग असे कोई पुन्ना कोई मयाम अमत तोइबा पांगलु सागलकांदा कोई यामना फजबा चिंगलेंबा दुमा वारोसिन मा पुरक्तना इशू लैरिबा मयाम असे मथंग मथंग लोइसन मिनदना अदुगुंबा अपुनबा मणिपुर पाइपुन थंबिरंबा अदुगु सक्तमदो हंजन बंगमना कोई पुनः होनमिनसी अनौब सही
सिगी लाकपददी अखोई मसेलगी मरक्ता अमत्ता ओइबा अदो थाजनदबा पुनम काउथोगांदा अखोई मसेनसी थाजनबा यामना नुंसी चानबा लैपाक अमा इंग तप्पा नुंगाई याइफबा अदुगुंबा लैपाक अमा ओइननबा अखोई चिंगमी तमी पुनमकना अमतोइना इमा अमति मचा ओइरिबा अखोई पुनमकना होनमिनरगांदा अखोईगी इरमदम मणिपुर असे अमुक्तंग नुंसी चानबा लिपुल अदो अखोई पुन सागनमिनरगांदा अखोई पुन्ना हिंगमिनसी अखोई लमदम सिदा लेमिनरीबा तोंगान तोंगान बा इतनी ग्रुप कया अमना पुनसिलगा सेमलिबा अखोई मणिपुर सिदा हेंगना इंग तप्पा अदोगी हेना नुंगायबा हेना याइफबा अखोई पुनसिरोल अमगी वखल कुखंदा खनमिनेरे हारगा हेना फबा हेना साखुतपा इरमदम अमो ओइनेनबगदमग ईश्वरगी मफंदा अखोई थौनीजबग लोइनाना हेना याइफबा ओइरसुनु हाइबो फमसि थमजरी अखोई लम Democratic Students Alliance of Manipur Dasamgi President Morangthem Angambana Anobu Chahi English Singani Taranipan Lakpada Mahiroi ki Hosik Oir Bifibam Asida Hena Academy Sangshilagan Hana Fongdokre Mahiroi Lupasi Sagol Bandalebo Office Ta Paumi Singa Unaba Matawafamasi Fongdora Kibani Unaba Angambana Makatana Lamdamasigi Mahi Kutamasi private lom the Hena Changshilakli Sumnagi Changshilak Pakatanatana Mahiroi Sing the Su Ashaw Pressure from Pirak Padanatana Mahi Tamagi Lajaramba Kanglo Naduki Wang Mother Lakli Asingma Singasi Tengna Nabamadi Ahomo Purunaba Kongjang Sangshin Bahoragani Fongdoroki Unaba to the Anobasahina Lakpada Paumi Singi Mafam the Su Achamakutol Tamduna Ikai Kumnabulaki लमदम सिगी लेंगाक लोइसिंगदा पॉलिसी मेकरसिंगदा अखोगी लेगिदबा तमगदबा मागी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस असि मसाबो मसकहन ngamba खुनाई की रियलिटी खंगन ngamba एजुकेशन सिस्टम मम ओहेनबा होनरगनी प्राइवेट की इंस्टीट्यूशन मयाम ममा अखोई सगुरी युंगदुन युंखला कांदा मदुदा ताकपी तंबीबगी मवंग असि माहि लोइसंगसिंगदा ओइरक्तबा मरोइना लनाई ट्यूशन सेंटर्सिंग कोचिंग सेंटर्सिंग सुंग मयाम सिंग असि ताकपी तंबीबने हेना माइ ओंजे थमनरकदुन तममेबा एजुकेशन सिस्टम असि यामना नुंगनानिंगाइनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिंग सरकार की अमदी गवर्नमेंट की लेरिबा माइ लोइसंगसिंग असि नियम चुमना ताकपी तंबीरिब्रा अमदी ताकपी तंबीबगी लर्निंग आउटकम असि करिनो हाइबसे मसिगी होइबा अचौबो कैंपेन अमा हंदकी लागदब 2018 दगी पाइकचबा हौजरगनी हाइबा Information and Public Relations Minister Thongam Bishwajit na ngasi Directorate of Information and Public Relations na English Singani Tara Nipan ki oina form ba Manipur government ki wall calendar amadi diary form kre ngasi Sanjan Thong to Labor Minister asi ki quarter the form ki calendar asida state government na paikat pe scheme sotarb singh tengbang amadi Union Minister of Power R.K. Singh na launch to ki ba Saubhagya scheme wall calendar asida utli loinana wall calendar asida mera ho chongba orange festival sangai siroya made barak festival singba state festival singsu utli Directorate of Information and Public Relations phone leba diary asida state government ki functionary sing details sing amade English singani taranipan ki holiday list su yauri ngasi ki thoramada da DIPR ki director Megachandra Khongwam su sarugyaki Development Organization Andro Kendra na Sindhu na Anobu Chahi English Singani Taranipan ki calendar release taukre calendar form bugi thoramado Imphalis ki manung channel laiba Thambal nu market lamkhai da pangko ki banei thoramado da Development Organization Andro Kendra ki President Singakam Suresh Organization si ki Chief Advisor Muhammad Salam Advisor M Babu General Secretary L Tozendra masung organization si ki member sing na sarugyaki Chief Minister Nongthongam Biren Singh na Loni Nifu Mathoida Manipur State Cooperative Bank Limited amasung Nabad ki makhada lupa lakh yankhai marigal sing kuntra taruk longi senfam sing yenthokre loan ki senfam yenthokpugal na Chief Minister Biren na Manipur Singh amadi tam yauna ason ba sing se bank tagi loan lawriba sing na loan bu lem na fangugum na khalle masi khanbi gano matam san singat piyo haina nahong na apple tarukli
Viren Makatana Miamgi Numidam Sung Singi Luching Singi Numita Miam Gatanar Bakanda problem sing ase Kanglakpani Bank Singatanar Mutumda Miamgi Mating Pang Nabagitamak Langagasina Hotna Ribani Fondoraki Ngasi Paikaliba Ngasi Pitariba loan sing ado Miam Ginumidam Sung Singi Luching Singi Numita Financial Assistance Niram Kiba Masung Navatki Area Development Scheme Gi Pegrium Sung Dairy Farm Toriba Mui Singini Loan Ge Senfam Fangaba Mui Sing Soto Matam the Langak loan PB Duna Makogi Awa Kogner Hona Bibagi Damak Target for Fondo Kibagalona Matamchan loan Singani Habigi Taza Y Singsu Tamnaram Ki adu CCM badagi khogi nabab adagi KBK Impal si torga khogi cooperative bank ga torga samnaraga mayamna kanu tawbi badagi khoi hariba loan je khoi tawjabani hana amphok kanu tawdaba mayam ma handak thengna jar ko yam nungai sigi se khoi matam chana singnana ba khoi hona jagani aduga khoi sidagi henba amuk mathang amuk loan amuk chawna loge habe asa leje Last time the shman oiramde koi bo facility BBC handak ti am nungai je launchment period koi thabak suba singbo or koi bo shman moina pirak pasi am nungai je koi koi bo meteng pambi grama matung ina koi lakriba mayam su matam chana singjage tung da su hena bisu PBU Praja sing the kana biu praja sing gu nungai lo praja phan bai ba koi gi thong ni sarkar koi gi ngasi phawbuda miyam gi numit amade sumba scheme na piri si phane am gre loan phangbiri ba iseli nausing ukhul dagi or any tampak tagi laiba mayam daina appeal tongning ba se ngasai grant ki portion ju 50% ena yawba mayam ma yawre ngasi dai entry is 54 lakhs something bank ki niyom matam sana apik percent du khragar du singat pirakanda kana bodo lobiu manipur da operate to biri ba bank khuding mak business community khatagi government employee khatagi oina tawbiganu praja sing kari skills makogi potential field the kumbira kanda mama na suning ba leiba mama na tonging ba leiba akhang ahi mayam do madai da financially mating pangbiu praja dadi kana supi bi dana ikoi dum bank tawni haragadi government ki side ki very sorry Manipur Miam ge ayaba yaudana nakal amakhaki yengdona framework agreement ki waroisin puraklabadi asaw yaw thorpa yai haina UCM amuko amadi CCS ke gi mute singna handakta Prime Minister Narendra Modi amadi central leaders singa unarubada phongdok lambata natana ngamkhai kanna ba kumjal singani subna amada thokiba yoga manaba yo amukhana tholak labadi madugi afafata India government na daita pugadabani haina section 1 thamlap lehari Framework agreement ki matang na numit tara mangani Delhi de camp tawtuna central leader singa unaruba matungda ngasi paumi singda haidaba team masigi spokesperson Johnson Elangum fongdora kibada central leader sing unakiba adu mission khomba chatpanate framework agreement ki waroisin purakpada Manipur miyang ipungning sokada bathabak tawroidabane ikai khumnabaga loinana miyam gi ihul khangna thabak tawgadabani haibadu mayek sengna khanganna ba chatpani Sahi sa kaya lamin raklaba Manipur miyam bu namthab bayaba khongthang amata lokhat pasu yaroi framework agreement na Nagaland khakta da chatnaba da kaiba leite adubu Manipur Assam amadi Arunachal Pradesh ki interest sokadabu mongda waroisin puranaba honaba matamda Manipur laingak amadi CSO sing kanthoktu chatpa yaroi haiba wafam asimak handak unakiba central leader sing da khangal lamlai karinguba miyam ge mayok thabak toroklabadi miyam galonena Makal makha kaya gi khongjang sanction gani unaki baduda center da lengak paidaba political party singi luching singasu framework agreement ki matang na khanaraduna framework agreement ki matang da parliament da puthorok matamda Manipur Assam amadi Arunachal Pradesh ki lengak CSO amadi miyam khangalabra haiba wafam pukatuna state ahum masi khangandana waroisin purak yaroi haina thamgani haina thajaba pirakhi hari Johnson makha taraduna Prime Minister unabada India government na official oyo pau natan atopa wafam amatada thajab thambigan haina thajab piraduna notice ngam khaida ahongba leiroi constitution manungda loisingani hairakhi hari Maramaduna India government na basic principle ngak tuna miyam gi ul khangna thabak tawrakani thajai miyam gi mayok thabak tawraklabadi
mamang takta oikidaba mawongda khongjang sangchinaraba sem sare haiba wafamsu mahakna fongdoraki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯔꯤꯇꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯅꯥꯝꯃꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯛ ꯄꯨꯔꯛꯂꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯥꯅꯒꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ 2001ꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖ ꯐꯥꯏꯌꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19ꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯈꯝꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯗꯨ ꯄꯨꯕꯤꯒꯅꯤ India government amasung nation ai manina sign tawna kiba framework agreement athubada miyamna khangan gadabane loinana yana sedu the Manipur gi interest sokpa yaba warol yaw yaroi haiba all Manipur Muslim Development Committee AMMDC headquarter lelong usoi popu gi lamjing makhada women Antecedent Development Organization Wado Kiamgai Muslim Mayai Laikai Amado Lilong Kendra Reformation and Development Association LKRDO Ahumna Kusam Nadun ngasi Lilong Usoi Pokpida Wakan Wifam Sathakre ngasi Pam Kiba Wakan Wifam Maduga Mari Lainaba Warol P Bada AMMDC gi General Secretary Sek Atau Dinna Avarat Sakara Madi Nation IM Anina Soi Tauna Kiba Warol Adu Sahi ani helaba fawda miyam khangandana losilaga thamba sina lamdam asigi miyam gi thamoida Manipur gi ngam khai kai bi yaba madi khundam nere bechile naw gi interest sokpa yaba warol yawram gadra haina mipai nare haina thamlakhi Nupilal Memorial Association Manipur National December amadagi thabu mama chumna chatharakiba humputra nipan sub Nupilal Celebration Month ngasilushin kray Nupilal Complex tapangtho kibelushin magi thoramadu mari lenana steering committee gi secretary publicity Peter Longjamna paumi singna fongdor kibada English singa machanga pan kunthra mapan da thokiba Manipur gi ima singna British ki mayok ta khulai yaudana lanthengna kiba freedom ningai oirba iho wadbu ngasigi mirol na ningsing duna layhauna na bagedamag Nupilal Complex mamang da chatliba main road lambi ase Nupilal road haina baming thon bada government ayaba PVU haina fongdoki Loinana Thoromadu Sarugya Nupilal Memorial Association gi steering committee gi secretary Longjam Maitai na fongdora kibada British pu Manipur da natana India ra gi marufung na tanthok ki gadabani haina lamdam asigi ima sing hau ki Nupilal yawadabu India gi ningkha tamna na bagi yaw amani haina masak khangbiraduna English sing ma chama pan humputra humdo gi Mars ahumda matam tu gi lengak na recognition piki Adubu laibak thibade English sing machang pan humputara taruki September kuni thoida ikhang khangudana adugum recognition adu kakthat pikre hari maramaduna recognition adu amukhana pibina naba hona bada government amiyeng sangbi wana marilena singi pungning singsilaki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯒ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯂꯥꯜꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛꯇꯁꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯂꯥꯜꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯂꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯦ 2000ꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯂꯣꯡꯖꯝꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯦꯇꯥꯖꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯦ ꯉꯁꯤ 2017 ꯐꯥꯎ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯦꯖꯦꯠꯇ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ Zaliarong Furuk ki khwaidagi chawba kumai Sakhan Gangai ngasidagi hawkre state level Gangai celebration committee na sinduna state level Gangai festival ngasi Hanglep Assembly constituency ki manung chana Riangzang village ngarian da pangthokre Zaliarong Furuk ki oiba khwaidagi chawba lawrok matung da pangthok kumai ase Manipur yauna North East ki state ahum haibade Assam amadi Nagaland da yamna harau tayambaga loinana numit mangani chupna pangthoknari
कुमई असेगी अहोब नुमिता जलियारंग फुरुप के सुप्रीम कोर्ट नि हाना सिंथानरिबा टिंकाउ रगुआंगबु इकौजबा युपान थाबा होय लावबा मदि मैबा सिंगमन मपुंग ओइबा सरुक ओइकी ngasi thorma du saruk ya ke hill areas committee manipur gi chairman ti thangzalam haukifna kumai ase lakpada lamdam ase da khunda dun leriba jaliarong fur ki miyoi singda nungai yai phab mandi harau tayam purak oide sanoina phongdoki lona thorma du saruk ya ke ba disaster management authority manipur gi vice chairperson adim pamaina gangai kumai ase miyoi khunai na mai putuktuna jiba pumna maktagi ngamba sakhiba laurok pantha loiduna nungai phongtok pun numit ne hana phongdoki nakalam romda gangai kumai ase tingkau ragwang sapirak satpa miyoi singna pangthok nan ba haiduna chief minister nongthong biren sin kibabu adim pamaina apen su phongdoki ngasi ki thorma du mari lenna manipur ki tongan tongan mafam dagi lakpa miyoi singna nat yob jago isai utuna tilliba miyam gi pungning singsin ki hariba festival sida echini now jelengrong gi traptagi celebrate tawgadori bangasi dagi numit mangani chupna celebrate tawgadaba gan ngai festival sida mayam da jai phaba paujel ai bizari miga laiga totnaraga laiba matam dagina aikhoina amam basiga angan basiga khaidok naramdaida mai haibasi puthokba hana haurakibani sigumba kumhai asina divil spirit pu mihoibana ngammi mai leirakna thong thakna chanabagi mai asi puthokba numit adumak ning asi pangthokeba gangai haibasina masina jahigi anobagi festival aduga aikhoina mahai morong kyaman lokluraga harau kumhai pangthokba program amani hariba festival sida echini now jelengrong gi traptagi Zaliarong furup ke chawu kumai ama oriba gangai kumai bu lining ama ka ki yenglaga state ke thakta kumai pangthok na ba anob lenga ayaba pi ba yaning de sahi ke arge Zaliarong gyunen Assam Manipur Nagaland sinduna lakri state level gangai festival mathang sahi de ki de lenga na yenglaga yunen asina hana gumna silan bio haina university ke president amu kamai lenga ki pungning singsilakli wafam singa si Zaliarong gyunen sinduna pangthokiba kulum doirak suba state level ganga gi thorum da phongdokibani kakulong dalaiba university ki loshangda pangthok pa thorum aduda president amu kamaina furup kyan punchin duna sem Zaliarong tribe ki manung channa tongan tongan lining kya lairi tongan lining satna rabasu English ngama chapan marifutara mangadagi Zaliarong apunbagi oina kumai ase university sinduna state ki thakta chauna pangthok tun lakhibani kumsi sahi ase gi oina de rongoi kabui furup ki lining singi marakta ama oiriba tengkaura kuang lining chatwa singi yenglaga kumai pangthok pa yaning de phongdoraki Zaliarong furup masel gi marakta lingjel manadana nabagi thausil man mawongda kumai ase kumsi gumna adumak satarak labade university tumina laithok loi haina mahakna phongdoki Congress ki matamda afaba asumba tawrusu mawa laude BJP na anawba oibanina aikhoina atopa ama puthok taba yade haiba adu intention lairidi adu oiba tardi masi government natre adu gumba wakhal londa aidi hauzik present government issue rethink tawruga amuka phajana khallaga mathangi sahi didi asum aranse khangnanaba masi tawbiyu haibase appeal tawningi Zaliarong furup ke chawu kumai ama oriba gangai kumai ga mari lenana BJP Manipur Pradesh ke president oibata natana Rajya Sabha ki MP oiriba KSS Vavanand Singna Zaliarong furup ki ichilenau singi mafamda yaipa paujel pirakli loinana anoba chahi English singani tara nipan lakpada Manipur gi miyam gi mafamda yaipa paujel pirakli ma ki paujel da hai hau ki bahai ba asidagi tamja horaga lakadorba anoba chahi asida achawu pandamam thamduna hena nungsinaba hena santi leiba saukot palamdamam oirasanu haina Manipur gi miyam gi mafamda paujel pirakli Waxing ki tarah humdoi nipan benumit lakpada Imphal City ya koi bida khundari berongmai kabui khul singdasu gangai kumai harau tayamna pangthok nakhi kumai ase Assam Manipur amadi Nagaland da khundari kabui khul singda ningtham kumai amadi furup maselgi anoba chahi hauwa numit ni haina
ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯀꯥꯈꯨꯂꯣꯡ ꯔꯒꯥꯏꯂꯣꯡ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯝꯖꯤ ꯈꯨꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈꯤ ꯇꯤꯡꯀꯥꯎ ꯔꯘꯨꯋꯥꯡ ꯁꯄꯤꯔꯛ TRC ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯖꯂꯤꯌꯥꯔꯣꯡ ꯐꯨꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ngasi aham numita kumai asibu pangthok liba khul singda miyamna ho lauduna isor gi mafamda afa mahi morong pibibagi amade lakadruba sahi singda mai pakwa punsi nung sangnarba thongni jakhi numira sigi ayuk angan bada isor gi mafamda amade yerumna singba dharma gi oiba thabak thorum kya pangthok tuna yerumna singba katuna kumai asibu asoi engam yaudana pangthokna na thongni jakhi mase ayamba singlam da tawda maram se ayamba christianity da loy on kharabni na sing lining license se me kya somda celebration se yaudre aduna TRC kangbu se bana ipu na saliba kangbu sin maru oina dum celebration se taw nature of celebration di khena de dum samane adobo numerical in term of numerical de mi khara hanthai haib tai karino do yamna christianity de yam sakrabni na ado akhoi hojik leiriba se official natraga so Manipur Valley Assam ga Nagaland pulma sida 20 to 30,000 sigi manung dadi soidana lei haina akhoi dum thajai sakan gangai se state holiday obiram de adobo hojik state holiday oirabnina akhoi gi tampak ta leiriba isininaw mayam akhoi kaboi jati khaktang natana atopa jati maitai isininaw even muslim mayam phawbat akhoi gi sidi state holiday state ki festival oibnina mayam se enjoy tawbada akoina adum welcome tawbanina hojikte yamna phung phare haina lojak yamna ingna tamna panba akoigi leba ama oiba nuchi chanana lemina ba kambu khenadana uba machi isuna tapki be khoi ama ui majugi maram macha mai de khoina isagi community na cha joi khoi marum mapa khoi mite ichin now meyaksi khoi tinna chana me ngasi hujik evening sa cha koroga khoi chamin absu lei matanga soida break amalauze break matungda anobu India si casteism communalism terrorism corruption failed amari poverty free India oiragani haina Prime Minister Narendra Modi na fongdo kibagi pau amade Manipuram sungmalam gi tongan ba i pau sing puduna laksage impact news pu bingeng taduna lebiu break matungda mayam bo omun taram na okchari loinana bulletin sig makhataba pau sing miyam da pijari Anobu India si casteism communalism terrorism corruption failed amade poverty free India oiragani haina Prime Minister Narendra Modi na hairi All India Radio da sandokpa Prime Minister Narendra Modi gi akanaba thauram Man ki baat ki ngasi sandokhiba edition aduda Prime Minister na wafam asi fongdokhibani New India da thamliba pandam di santi leba kanglup khenaba thamdaba nungsinaba asini haiba wafam phongdokhi Kanglai Economic Development Organization kedo na changsi lakpa lamlong kaithelda standum hairaga khangnaba gol gapagi mobile stall hangdokre lamdamasigi senmelon faganaba furubasigi sakam kannanaba isagi pothok sijinasi amasung subanomba kallase haiba wakhalolda kedo na English singani subna tareta saphong lakibani ngasi lamlong kaithela pangthokiba thoromadu saruk yakiba kedogi General Secretary Sur Thokchomna Kwaraman kaithelda sahi ama chumna gol kapa yongi trial tawraba matungda ngasi lamlong kaithelda launch tawbugi thoromadu pangthokpane magna phongdokhibada ngasi gi naharol singda subanomgi hainabi hantarakpa asina state asi Sotharakpagi fibam lerakpa asidagi kannanrabagi nama kedona narol kayada thabuk piduna lakli subabu tandrabadi thabaki awatpa leite kedoge volunteer amamam nanga siri nongmada lupa lising amadagi na ani fawba tanba ngamle thabak subad ikainingai oide amadi subanom kanduna lamdam asigi senmit lon faganna hotnabada lamdam asigi miyamna saruk yabiyo amadi saugat piyo haiba wafam fongdoraki
केदोना जंगजेलेब खोंजंग से अखोइगी लमदमजिदा थबक फंगदबा लाइरिक हैरबा नहासिंगना गाउनरगा थबक सुम नोम लेतबगी अवाबा मायोगनबा लोरेना अखोइ सुबा नोमबगी वखलजिमा थादोखरकांदा अखोइ सुदना नुंगाइबा पाम्बा अदुगा वादना नुंगाइबा पाम्बा मयामजिदगी अखोइ वखलजे हुजिक्ति अखोइ सुरा नोमगा नुंगाइबा खुनाइमा सेमजी तमा थादोजी लोरेना सुगे खनबा अदुगा सुनिंग नोमनिंग मिगिदि थबक की थबक ngaktani chilawu thidragadi थबक अदुमक लई हाबदो गे वखलोन अखोइ पांथोकजबानि इरोई सेम्बा मंग हिदेंदगी ऑटो ड्राइवर अमा मियोय खरन तमथिना फुबदगी सीबे याना राज मेडिसिटी दा लाइकनदुना लैरे हैरी हौजिक राज मेडिसिटी की आईसीयू दा लाइकनदुना लैरे ऑटो ड्राइवर अदुगी ममिंग माइबम गोबिन मसागी चही निफु अपोपोगी मिंग लैखेद्रबा एम तोमिशना कौई हैरी हौखिब डिसेंबर 13 की नुमिदांग पुंग 4 मखाइरोम ताब अदुवाइदा ताउथोंग खुनौदा पैसेंजर खरा रिजर्व ओइना थिनम चलबदा पैसेंजर सिंग अदुना तमथिना फुरबा मतुंगदा लंगथोकलंबनि हारि हिरम मसिगा मरि लेनन इरोइसेम यू डेवलपमेंट क्लब इरोइसेम अपुन माइरा पाइबि लूप अमसुंग उरिपोक पेट्रोल ऑटोमोबाइल एसोसिएशन सिंदुना ngasi इरोइसेम यू डेवलपमेंट क्लब ता मियाम योइबा खनाइ नैनबगी मिफम पांथोखरे मिफम अदु सरु याखिब माइबम गोबिन की लोइनबी माइबम बेविना इम्पैक्ट न्यूज़ द फोंदोर केबदा ताउथोंगदा पैसेंजर थिन मचतकिबा नुमिदासिगी नुमिदांग पुंग अनि ताबा अदुआइदा लमसांग पुलिस स्टेशन की पुलिस कांगु अमना अशोकपा मपुरोइबा अदु लंबीदा तादुना लैरमले हना मयुमदा थिलकिबन हैरी नुमिदादिगी नोंगानबदा रिम्स द पुखलबा मतुंग नुमिद अदुमक्तदा राजनीति सिटीदा रिफर तौदुना ngasi फावबदा लायेंगदुना लाखिबनि हना फोंदोरकी मपुरोब गोबिना से मकोकता साथिन सोकपदगी ब्रेन द ई चंगबदगी तौबो याब ऑपरेशन सु तौदुना लयेंगली मखा ताबा ऑपरेशन की मथौ तारी हैनसु डॉक्टरना खंगलक लैरे हैरी अशोकपा से लायेंगनबा होनबदा सेल यामना चंगबना ऑटो थौबा इमुंग असिनदी यामलब सेनफम पुथोप ngamdre करिगुमा गोबिना फतनुंगदा थोकलबदी अपिकपा मसा अहुमगा करमना हिंगौगदोरिबनो हाइना पेंदबो फोंदोरकी हिरम असिगी मतंगदा इरोइसेम यू डेवलपमेंट क्लब की प्रेसिडेंट ई फोलेंद्रोना फोंदोरखिबदा थौदोगसिगी मतंगदा लमसांग पुलिस स्टेशन द एफआईआर चंदुना गोबिंदा फुरखिब मियोय अहुम फागत पंगमख्रे अदुबो फारब मतुंग इकान कानदना डिसेंबर 23 ता एक्यूज अहुम अदु बेल थादोखरे हैरी मरगसिदा विक्टिम की कांगू अमसुंग एक्यूज की कांगू गा वारी सानदुना सोक्तुन लैरब गोबिन की लायेंगबा से फत्रिब फावबा लायेंगबा हैना यानाखी अदुबो असोपगी लायेंगबदा चंगिब सेनफम असे मतिक सान पीबीयू यारक्तबदगी मियाम गी ओब मिफम असे पांथोक्तुना जॉइंट एक्शन कमिटी अम सेमलब मतुंग मियाम गी ओब वारेपम लौननबा मिफम असे पांथोक्पनि हैना फोंदोरकी फुबीरमीबा पार्टीसिनाजु लायेंबिनी हारमगा लाखिद्रे सुला लाखिद्रे अदगी हौजिते आइदी कोपसांगी पैसा मयामजु थीबसु ngamdre युंगिसु इसासिंगी माना लुपा 10 उक्टोबर आजु थांगदरगा इमुंग मनुंग मेनाबनी अदुना आइदी मावजि लायेंग मंgamद्रबिना लेकाइसिगी इमुंग बाकलाबगी पुनमक्ता लेकाइसिदा सिनाजरे मयामजिना आइगी पुरोइबसे फनाबा मुक्तदि लायेंबियोदु हानिंगी पुंसिदे तक पुसनबियोदा हाइनिंगे कि उसकी साइटगी खतंग कोइना पेंदबदी तौनिंगबदा तौदबसे कैनोबु मोइगी नेगोशिएशन सी पैसा लैते अदु तौदे हाइना लैथोकनब होनबसे खतंग पेंदे प्रजा मियामदी माइकै सोमदा लैबा मदी कोइगी मणिपुर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयामजु कोइगी मतेंग पिबियु मदी सिदा सपोर्ट तौबियु हाइबसे हाजेनिंगे अदुगा सिगुम्बा क्राइम से मतुंगदा थोक्तनबगिदमा कोइना अकनबा कोइगी एक्शन अमा तौबा पामे टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की डीसी ने लुचिंग टीम मना मोरे की इंडोमैम फ्रेंडशिप गेट नंबर 2 मनाक लेरिबा नोमेंस लैंड हकथेंग ने यंगशिन क्रे यंगशिन बगल ने मफम दा साजिल लंबा ओक मकोल सिंह लाखलब जनवरी अहुम फावगी मन लौथोक तरबदे तखाय रगने हना सेक्शन वा थमख्रे ngase पुंग तरा ताब मतमदा टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की डीसी ने लुचिंग बा एसपी डॉक्टर एस इवोमचा सिंह अमसुंग अतोप पुलिस ऑफिसर सिंह एडीसी अब टीम ना यंगशिन की बने ngasi yengsen kongchar adugarang Myanmar authority ki kangbu amana noman's land da excavator sizinaduna leibak temthong na thaurang kaya SP na thengjin kibagi thaudok thokrabagi matungda nei kongchar aduga mari lenna KS Ragumani na ngarang dagi thawong adu makhoi da Myanmar authority ki maikedi karingu amata khangalak laite
thawong adu ki matang da state government amasung Myanmar ki tamu DC da su se thaduna khangal lagani hari Mayai kaba chinjag amasung drug chaba yon thingnan matang da miyam yoy be mifam mangase thawal moijing da leiba Mina Bazar pangthokre Anti Drug Women Organization moijing na sinduna mafam da chathakiba mifam aduda wangang kiba singna hauzik Manipur da oirkliba drug amadi nisa gi problem ase tumina yengduna leithokpa matam natre hiram asigi matang da mifam khudimangna saruk yaminaduna amatoina punna thengna minna ba hona minaba matam oire hana fongdoraki Imphal West District manung chana leiba huidro mayai lekai de different level oirba mama macha ningombam ningol pikpi amadi masanupi manda alias balagi mafamda Dalit Sena ki President RK Somarendrana alias Kaikuna sanathan raba madi sena chanan raba firol chingwa polam singh tengbang krei Dalit Sena ki President RK Somarendra alias Kaikuna fongdorok kibagi matungina mahak na social media Facebook ki khothangda different level orba macha se thengnar kibani hari loina na hiramasi ki matangda Manipur lenga kim yeng sangbina na bagi apambasu fongdoraki Singjamai Tulilong United Clubs Organization Slukogi Advisor or Mahabum Sana Jawbun Laikidabada Awab Fongdoki Tauramama Angarang Kanchipu de Leba Organization as the office the Pangto Krana Cherwolamada Paujelakli Magna Laikidabasi Slukoki Oina Achob Mangzaba Manihana Serola Sida Makatarakli Norigi Oslo the Pangto Kiba Nobel Peace Prize Kushinabaki Tauram the Saruk Yarba Zenimsta intern Tauriba AMBBS Mahiroi Yaya Khan Taram Okre, Taram Okugi Thoramadu, Manipur State Council, All India Students Federation, Sinduna, Manipur Press Club, the Pangto Kibane, Thoramadu da, Matamamugi Minister Wadamba Dr. Moirang Tem Nara Yauna, Tongan ba, Mio Singasar Yaki, Thoramadu da, Yaya Khan bu, Achambakudol Pot Tamduna Ikai Kumnabu Utki. Nobel Peace Prize है कन्हा दुबमिया मखते दपीबन आती है more than 460 organizations belonging to 101 countries maduda inclusive of you yourselves ngasi ki mifamasi yawi michil now sin chil punamakta piba Nobel Peace Prize kari no prithvi ki shanti thangdabiyati kwai ki shanti bakula ese mashi thingdabiyati hai bari movement adu yawi mi punamakta honor to koina amasu prithvi de le miyoi punamak lanya dindaba madu ta piba manane Singju Yokot Petlup na Sinduna Pangthokiba Singju Festival 2018 Isaruka Moina Solo Madi Group Dance Competition Pangthokpada West Singju Dancer Rokia Hizama Madi Angelina Laipubum Anina Takre Hari Learning a free medical camp Amasu Pangthokrana Cherwolamada Kangalakli Hauzik Nasigi Sanabagi Pauda TSB Chandra Singh Football Academy TVSF ANA Football Masanabu Chaukanana Pandamda Moreda Friendly Football Match Pangtokre TVSF Amasung MCM 11 Gasanaki Friendly Football Match Adu Technopal DC K Ragumnina Haudoki Match Adu TVSF ANA MCM 11 Mayok the goal and Chandra Mai Paki Toromudi Kudong Chaba Loruduna TVSF Anova Inglisingani Taranipan calendar Masu Fonki Tarumudu the SP Dr. S. Ibom Chayauna Miokiana Sarugyaki.
एन बंकिमना कुंतरेट सुबा KH अनौ सिंह मेमोरियल स्टेट लेवल चेस टूर्नामेंट की चैंपियन ओइब ngamkhre ngasi chess tournament sig open category की तरेट सुबा स्विस राउंड सानब लोइखिबगा लोइनना एन बंकिम टूर्नामेंट चैंपियन लोइनना सर्टिफिकेट अमदि सेल की मना फंकी लोइनना आर की एपोलोशना अनि सुबा मदि एल कोइरेंगना अहुम सुब पोजीशन ताखिबगा लोइनना सर्टिफिकेट का लोइनना सेल की मना सिंह फंकी सही तरह मंगा मखागी ngasi मंगा सुब राउंड सानब लोइखिबदा वाई याइशना ना पॉइंट मंगा फंगगा सर्टिफिकेट का लोइनबा लुपा लिसिंग अहुम की मना फंखिबगा लोइनना KSM सोना पॉइंट मरी फंगगा टूर्नामेंट से रनर्स अप ताकी Manipur Chess Association की मियंग मखादा क्वाकटेल चेस क्लब न सिंधुना क्वाकटेल बॉयज जूनियर हाई स्कूल दा चथरिब टूर्नामेंट से ओपन चेस सानरोय मरिफु मदे सही तरा मंगा की मखादा लेब सानरोय तरा निपान पुन सानरोय मरिफु तरा निपान सरुक यादुना टूर्नामेंट से की चैंपियन ओइन नंबगे दमक अकन मोंग द लंबा तौनरी ओपन कैटेगरी द स्विस राउंड तरे नमदे सही तरा मंगा की मखाना स्विस राउंड मंगा द सानगदब टूर्नामेंट से की हयेंग लोइशिनबगी थौरम पांगथोकलगनी एन थाजा मामबिना कुंथ्रा मापन सुब स्टेट में इंटर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप की वुमेन सिंगल्स की चैंपियन ओइबंगमख्रे ngasi चैंपियनशिप असगी वुमेन सिंगल्स के फाइनल दा MPSC के सानरोय एन थाजा मामबिना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की एन अनाबु पॉइंट तरामाथोय मापन तरामाथोय ओम तरामाथोय मापन अमि तरामाथोय ओम दा माइथीब पीबंगम की जूनियर बॉयज के सिंगल्स के फाइनल इम्फाल वेस्ट की के रोहित ना इम्फाल वेस्ट के सानरोय RK डेनियल पॉइंट तरामाथोय मापन तरानिथोय तरामाथोय तरेट अमि तरामाथोय अनीदा माइथीब पीबंगम की DM कॉलेज कैंपस ते लेब इंडोर स्टेडियम दा था सिगी कुंतरेतगी कुंथ्रामाथोय ngasi फावो चथरिब टेबल टेनिस चैंपियनशिप सेदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट इम्फाल ईस्ट अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट जनरल मणिपुर अमसुंग मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब तकी नुपा अमदी नुपी सानरोय पुन चाम हुंपुतराना सरुक याकी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की मियंग मखादा ऑल मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन सिंधुना सथकिब चैंपियनशिप असि ngasi लोशन की बने Matang aswada bulletin ase tension jadranging kemangwain na headline zamuna pijari English singani tara tare sakhiba kaloina English singani tara nipan lakpada Governor Chief Minister Luchingba Singh amadi tongan PSO Singh na miyamda anobu tahi ki yai proposal pirakli Chief Minister N Virena Miyoi Nifu Mathoida Lupa Lak Yankai Mari Hemdi Loan Gentokre Loni Singh Matam Chan Loan Singh Naba Hainabi Thamni Naba Apil Torokin Miyam di ayah bayawdana framework agreement waroisin puraklabadi achauba yau purakpada center na tai takti bada bani haina CFO Luchingba Singh na Prime Minister da chachinwa thamlam lei Zaliarong Puruk ki lorok matung di kumai gangai lining laisol sanabe medi harau tayam magaloya na ngasi di haukre Masung anob India ta santi leiba kang kena batham daba nungsi na pandam thamli hana Prime Minister Narendra Modi na hairi